Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Komisi Benta ke Jingrakhe ke International Women's Day ke Sunjuk ke Kynthei Catholic Shillong Archdiocese Zone 2 ha ke Khandai Trek Ulber Arja Apsau kala pelong ke Jing Pinchai Patba ke Jing Sirkhei Jong Udrok halor ke Phang Padeng ke Baong Action Plan on Drug Abuse. Yakni ke Jing Pinchai Patba sa Phang ke Jing Sniu Jong Udrok Kabalalong ha Divine Saviour Church Nong Thamai Parish Shillong la ai Jing Kren da Project Manager Jong Voluntary Health Association of Meghalaya ke Kong Yohun Dahar Hakabalay Simbentalang dikit khot jong sunjuk ke Kynthei Catholic Shillong Archdiocese Zone 2 kilong kami bat ki samla Kynthei ya ri long shoot and really the debate Kynthei la dang happen compare how snap about join 2013 ni dang hang ni hang on just after the church tak ha that the church ni dang duna bah ben pe pedeng jadi no di drugs mo pedeng jadi Kynthei usah te ras dan ni di bodo rate la pe pedeng jadi Kynthei ke the total number of registration ni ko beli jo ki ni active population kita duna kita dan tak kumpa spa tam ni hadai kat padang ya senang kini ki areas kini ki cakap ki balangin pak jiwa sokhat bagian dan ki Kynthei ki berjudi ki bergani berjudi drugs ru ki la nam kiyo Tika ka bang belong nama tete ni ki batare ni berkhan yo yo ni hamle la la dia yo kadang ke si baklan ni ki batare tete nama ni pe la kalau if there's an increase la da kadang ka jingkiu kemudian kadang ka jing ni haban pe choi la dia ni le ayu la ni la tare ni ya la ni la ni monitor Henry ka ni long no pe dia ba Dan eventually I have and study, we have to conduct a small study, we should get even in case study, small research about the organizations which are ni shamba, bon sehi, kini Kynthei, nene uni ushan rang, nene kibo ngap hake nene jingkini drugs, kini kebenting pok kita kini ke dan balak penyarap yang lain ni, balik kena, nene balik nangi kibriu. Ni kan Ngop keloi ki baru kan tam ki kena school ni ki use it's because ketika peer pressure mo ketika don ke jelang parlok ha ke jelang parlok teng nama ni kok fit in ki kena benda ke generation mentality of I just want to fit in apa makanya dan nama kok benda parlok bete ti ham kita ki parlok cuma ki di la dangan di kemudian kita teriak dalam parlok benar Mo, teknik ko feedback ka bang I'm very practical na mga po ya ka ke bani tray ya ka ke bani kan do ha ka organization ko jagi na ka jiya di ko jagi ka tas na ti teng pa de la ka Kynthei ko wan ban register bani berkhat ki ang bale jai mo bale jai ko don ko jagi ki phe kan do ki ang teng ki ang nam naman ba ngakum le Ngop ha ka jiya lang samla But ubriu ubadi. Dia ni om ti ha ko di pipin di te beli filik Ngop. Henry ki om kadang katuka self influence le ka pressure. Le de feedback ubriu ubadi. Kasi dan ka pressure na le ka Kynthei ha ko ka kena le. Under adolescence ko ki nak boy ki ka kai snap ka mat ka long klik ka shock shit ne. Tidak tu hipo baru lagi experience tani don ni kasi ya samla. Henry ka don ha pedang cuki pedang ki bakla do banjir. Ngam kendo tang yushin rang ni ngim kendo tai ki Kynthei. Henry ka dai tang ka jinjir ka chomi ka lenti ka bani jir. Dan ka lenti ka ki te ki jir. Included in the society, mis hom ho ko ni Kynthei apa yang dan bon berkhat yang la ban include society ka jini ya. Mentari impact of a generation where we are environment. Nimla are not physically, nimla ikaw rang hapon. And when it comes to education, when it comes to when it mention nila when it selok lah. Dah kabaya selok, masuk tu when it Kynthei itu ni kam long bawang.
Henry tambah, if you take the ideas of a woman, I believe I'm a woman, then it is shit. Ikan bakalong kami ya, dan yang kasamla kalau aban ayat kita idea dia kita jimat. Dihantar kena dengan syangla, kemudian ila banyalam dikikun samla kejani. Nama ada lagi pun, yang kata emla kasalang kajong ka society kejani mentano, ngalupa banjir kata Islam. Ada kita kijaka bagi Islam kiba menjual kiba ngimpat jual semua kita Kynthei kita kami kejani drugs. Hari mentala ada feedback. Each and every locality, believe me, each and every locality has a drug users. Ki don't bet nakaba di drugs. Kae papelo. Dan ikilili kan ikinong di drugs ting shit kan no iwe ne. Ting out of loneliness. Ting because of broken family kamdan kajiya sok esan haye hasam. Ting na manisha kantan. Dan bayo semua dan pesenap ini. Dan bagi kita kepah katanya be, kapisah katanya be, kakam yang dan borsho. Ni keluar dan ay kapisah dan yang keluar dan syangkai ikut. In the back bahang in videos tentang kiba kisahdan. Sometimes social media helps. Mo kaya na bahang dengan social media. Kadang the advantages of social media. Ni back bah, ni hak manusia dah kedua. Bagi nak bersyangkai bagi kita kepah. Ngaruh balik ke kami. Ngayang dia ke kami. Namang ada kami yang kau bangan bang. Dan ini dan kami ni bang. Henry ibor ibang nila aman ay. Shikin talane, shikin kita. Kata kamu kisah utang na ikikun kita. Kita majority kini kita ngam utang kita di drugs. So as a college counselor, kabang nasyilid as a part-time untuk dikte. Na ikiduk buat kita Kisah ngam yo shu kacing ian, ngam tancing ian, and they are like totally break down. You should break down then, and when people break down, that's how depression starts. Kan? Naman beli yo kan penpal, hey kan penpal ya kata. Namang hapan set lang ya tu ipal matiam, lang ya tu email iban por, ngan kapit ikihamen di pararu, lala kajong kakam. Ngisot baru bagi imha kata kejong kebania pun kami ya isu telun ben kam juga syu kata kabdong menjadi kai bahagia lane kam dan mo syu kabdong mengendangnya mo mengendangnya syongkai ko wet hasta kalengwa na pe jeni kam dan syu kata Henry mga maphi di benhir im ya kata ke lane gi syongkai kalengwa na pe jadi syong kalengwa da hitar kam ni le Lada isang sao daw sa kahitaro kami lay Henry kadang kecil sesuatu. Lada kat hibang idang la ingin syok. Namang ima shimuan kijian. Kad HIV and AIDS lada ngipet nenta. It's on the rise. Mensyuan idang Kynthei kibangan tere. Idang tako bakal naiman. Nenta kilakway to a total number of 20. Timudur kibakal patban. Masih mundur kita kiba kan pada testing. Total registration kalau jangan tahu spa bagi Kynthei. Mencuba kadang tak si spa tam. Kejimpang day tak HIV. Hari kejian syok hak rumah. Kejian rumah. Sekian yang kejing sendiri kiba miyot drugs. Kejing sendiri berfikir apa iba baka kawan cisha kejing sendiri berfikir iba kejing jelajah drugs kawan rai kejing sendiri. Kawan rai tang dia kejing sendiri hari hasil. Kawan rai tang kejing sendiri hari para macam. Hari kawan rai kejing sendiri dan dia hakat kakia mengenai cumpet ya ubriu silat dan dia akan ubriu silat kita dalam Ngop kata. Kumno begini orang kata. Kim cuman ki small project kim wan kumta. Ni hab adreshi tam. Mo lada ni pe ni Kynthei le menta ke body drugs ne. Majority of them are homeless. Ki break mam dan yen mansa. Ka ek ni ka sunchu ki Kynthei ka ke ek ba fila ban le na benda ki homeless woman. What can you do? That can also be one of your
fila penyerap nak bentar community homeless. Funds are there from the social welfare department. Mo fila beli yang kedua kita ke subsidy. Kita buat ki funds. Tambah undang bagi syakmat penyerap nak bentar kita fit so far. Ngimdan ka cakar sa yang Kynthei kabangap ha kajikar ni yung drugs hashalom. Kiba mi bentar kita bagi private. Menhakin dia kita syabe na lapan nam tu kan nomor nabi kita betul itu ke jinjang baca buat lapan wasal tembu jangan pada sebab kita kita syabe nam tu bentar kisah surah and majority of those clients are our clients. Ngapain ka dulu bempet iki kiwan kau boyongan bimtan cakap ban sana no oni pet singi lo ketika tak ke office ni lah pada cakap sa ki open mat show to ho ngala penye kren tak pas show ki om sha show for municipality it's no it's a big and one amat ni so tu ya kata dia bagi le bagi ngam kedua ya kata ki bagi ai bila ki ai makala dan pa kadang kashin red remang tengok okay ni tadi kena oh tadi dia tentang you know we have to take action such a way we have a plan you clients you tapi dia ni I'm not sure ni bakal am sure mentaki om am sure relation kita am dia nak sure tambah never give up what you give up ke menyerap iki what you up mana thai tentang ni keluar yang thai ni keluar yang ni kibre ni thai without doing nothing bilang thai imagine almost 12 years minta thai ka mengantre ko Vham there are times kamu if you bangan thai na thai ki cases almost every day on the rise but then we built a big team a really strong team you know we will never give up on them lada kem kala menta kasih confidence kala. But I'll tell you the short story to the clients ke jadi bila kalau there are some changes nilai itu kadang kejengkala ya kita kibala mi syakmat ya kadang mereka kejengkala tambah kamu kejengkala kamu minta benar benar kalau Allah sisnya maka asnya and in 2 to 3 years the relaxation is always there it's 100% relaxation kamu makin relax you makin memahami yang kejengdi Henry, you make sure that they got the team back. Whenever they relapse, we try to pull them up. You I not sure begin hiasat clear, begin ngam jelio. Henry, you should from that baby steps. Yes, no, come back. Then when you come to begin training, so to begin crying, you have to talk about begin operation and if you come back and the drugs one more, you can to hop. Tiki wani pun tu, kau yang nasi dia lah di hom di doai shoot. Dia tak kita camai wahana kata, tambah nak at the end of the day dia ni, kita mai nilai, mai hiti ni. Nama kita cerita ini, kita kan mai baru lah isi ana sebenarnya ni saksurab. And have feel like nut ni bagi lalu just bagi kita kita sah buat bibi ni apa kita I will not name. Tambah kibuan kita cakap ada feel ibe kita Kynthei kisah, kita dah kisah di cartoon box. Kisah di cartoon box, tentang kiwa yang taksi jangan kibuan kisah. Tapi kajing seni pada kawan minang tu ke? Kajing kali kalau kajing seni kawan minang tu. Kisah ni le. Kajing seni om tam kajing dia Vham. Kajing seni kalau kajing dia thian, kajing seni kalau kajing lingkar, kajing dia man, kajing seni kalau haba the increase of infections, kajing kio, hak infections, kau kajing perum, dan yang kau ki sexually transmitted infection, dan yang kau ki HIV. Nama beliau lingkar, thian lingkar, anda Kynthei kan mau, sisian yang bakal Kynthei kalau kerni. Bendi yang drugs, om just lama Kynthei ke keluar bendi. Nama kadang kam kepisah. Kadang ngaman aikam dan emang pipin aikam yang gitu kena man kam itu ada sama macam si benar. Hari ini kita kamai kata kerukam. Tengok lah eventnya kata, ni lah eventnya kata.
Ladadan wan kelingan, untuk ayat ke jangan. Ayat ni kau yuhan cakap saya. Ngalah, pila mana? Pila bertemu yang kaya? Ni nobla. It's a fact, ni nobla. How much begilong? No, kat lo ikwa menteri nak benar kan dekat yang nak salah kan dia ada berpikir kat saya kaya nak tarik pinam tarian. That's the reality. So let's face it. Handai lada pi keluar betul, lada pi tan. Yeno. Kebut fili bendan. What is next for them? You know, you have to have what is next for them. Mangi kita de kini drug users, Kynthei, and kinu small livelihood programs iki. That can also be one of the action plan you can take. Livelihood program, kon kini livelihood program, hikai ki bikin shakti, hikai ki bikin shakti ashar. How to get small tenan? Kiyo bisa. Jadi kiyo cispa sisiru kadai kecingkap kru kebekrau nak bentar jadi kinu kiyo bisa cispa sisine. So livelihood program is also one of the action plans that can be taken as a church. Nanti kau kisamla, nanti kau kiseglong kami, ni day manusia kata. Ni nilai aku office rekam kijungi, nilai ini target population kijungi. Ni bersama dengan siapa kalau kau kadang mereka kada negative impact dan hantar pada kalau kau kijungi kimla benwan berkesni, kiuat kitien, hendak we don't give up. Sometimes we did actually honestly we did give up on that. So yang ni show. Tambah video itu kita jangan begini. Kinwan part bisa ni. Na yang nak na tim juni kita nak saya berbaik bisa kita kesini nomla. Nama kita dah nak kita biar ratio kita mo. Tini lihat pun mo. Ya orang ni bersama. Last nak lali tiap seorang tu ni yo. Mo lali tiap seorang tu nak tiap ki seorang kena. Tiap lali yo laku balik yo ni yang berkawan. Dalam seorang berusaha no. Baginya sedang nak livelihood program. Hoi tok ko yuhan dong tok. Gimana kau pensil? Tok tengah tok. Tok kan apa pun. No one much moment. But that is an achievement. 30 is the target. But that is an achievement. So take the achievement in your hand. Kan mau shifting to ship how. Ni target shibuan. Kau bagi create kuat dan kita nak mulai buat kena boleh ni. Pi create kuat. You aim for 80, you aim for 90, right? You don't aim for 40. We aim for 90. Ni you are 70. So that is your achievement. We have the whole thing, both for men and women. Ngin sedang, ni happen sedang. If you depend on only the fee, apa oh talking sedek di organisation you know lah lebih orang lihat tentang ini segelong kami di dalam lihat lah bagi organisation you know lah di dalam company ben ayam ketiga dia hal yang rekam makumu bengila berkiu hak emlang kasara kumu mga isyap na kata it's a fact bagin pindu aja yung drop minum lah henry bagin pindu na lagi dan sisa kata kabensin lagi play nak benda jadi kena ngin salah but ngin lah itu dan lagi mla sispa nyong hau na sispa ngin salah but how we can sing and I believe I stand here with confidence and I believe ngin skep itu ngin salah balik kalau confident no mai kata we have seen you bakat lumut Kynthei ki balangop dan lekat lumut ki shina ki balangop kila kloy bebi mo kita ki ke baru tambah ni hak bandot with something to give them kakam kan what you all bangan shop dong ni siya rapan ho ki rehab ada ubri lami nak rehab dan nak ubri kami nak rehab nak kembali dan le yang di parlok kalau tak kumpanya le yang di parlok yang kan biar so I guess we have looked at some of the action plans. And the name action plan, kawin mo kalong form a committee. And the committee
strong. But Finland shisha ban ai chimut ban ai ideas ki jom hi ko no phila ban rat ding hong ne ko no phila ban yara. Nama kini ki Kynthei ne ki badi drugs. They're not single women. Kynthei ki bari ki pat shampurem. Ki don ki khon ki jom ki badak sisnam. Men si ki wat bo ban ni. Ni ai ka ba ka di ki ka badi la ni le ship ni dry ration ka bani yo na food and supply. Food and supply is also one of the departments from the government. The department free dry ration. Dry rations. Kini ration. Kini food and supply lo kalaban kini free dry ration. Tidak nak kadang kadang consultant nak kami kita ni one gen. Ingin nak cakap hamu your dry ration. Ingin nak cakap bahamu your dry ration nak sini. Consultant nak nama kita. Lo yang kita ukau fin ai. 10 kilo 1,000 kilo lo keladeng ke. Ke bagi laban bang. Ke bagi laban besar ki kuon ki jodi.